Su me dobili, evo. Lightweight, baby. Ajde, let's go. A povej da snemaš ragazzu, da pozdravi moje navijače. Koša folk in dobrodošli v nov YouTube banger. Vali se mi je pridružil, kaj oni vejo, kaj jih čaka danes. Ne, samo mene čaka ta kinder milkšnite, bolan. Milkšnite, hashtag fitness channel, ono. Ja. Dobro, ste malo slah. Danes bo dolg vlog, imamo dosti stvari za delati, dosti se bo dogajalo, ampak kot ste prebrali iz naslova, na koncu dneva nas čaka cheat meal. Koliko časa nisi že imel cheat meal? Boš kaj povedal? Jaz samo čakam plačo, 20 nakcev bom dobil danes. 20 nakcev, ja. Tako da, Že 3 tedne Vali ni dobil svoje plače, tako da danes trud se bo poplačal, na kratko povedano. z nakci se bo poplačal. Tako da bomo videli, ne vem, plan je, da gremo v neko v nek burger place. Če pa ne bomo uspeli tam, pa bomo šli na McDrive in bomo pojedli cel f***ing McDonald's. Zdaj je ura 4 pa 10, okoli 5 smo zmenjeni z Leotom, ker Leo gre potem na cheat meal tudi z nami. Mislim pa, da danes ne bova trenirala skupaj, ker on ima eno, jaz imam drugo, danes jaz imam leg day, tako da crazy. Leg day in cheat meal. In pri cheat mealu se nam bo pridružil Pay-per-view king, Tako zvani. stari znanec od YouTube channela in v glavnem crazy day nas čaka, tako da kar začnemo z vlogom. Ja, že snemaš. Čakamo Leonardota, Ninja Kornjaka, da pride, da začnemo istočasno trening. Dober pivo ta. Danes sem si ga v redu naredil. Zdaj sem dal preveč soli. Je bil ko umazana morska sol. Himalajska sol. Ja. Su me dobili, evo. Hočeš gledati ko jaz? Ja. Kaj smo posneli, ko je prišel? Si, nisi. Kaj moram biti čekam? 5 do 6. Smo dočakali, da je Leo prišel v fitness. Glavno, on ima danes prsi, jaz imam noge, tako da različen trening, boš pa me spotal. A, če boš pride? Ko bom na 120-ki me bo spotal, ki zadnjič, ko me je šlo zelo dobro, tako da danes, zadnjič sem 120 za 8, danes če naredim 3 working, za 6 ponovitev po mojem je kruto, je že napredek, ne? Ja. Tako da to bo šel, naredimo vsak svoj trening in pol. Mama mia, ko me čakam. Pol cheat meal. Ajde, gremo začeti s treningom. Malo se segrejemo, malo kolesarjenja, zasegeti noge in pol začnemo z squatsi. Imamo 3 segrevalne, bom šel 60, 80, 100 in potem bom probal 3 working sete za 120, 6 repsov, da res učvrstim. Tudi te segrevalne ne bom šel neki preveč higher reps, do 12 maksimum, te prve. In potem za one zadnje bom klical Leota, ki zdaj že trenira prsa. Let's go. Lightweight, baby. Ajde. Ajde, let's go. Neća, ajde, let's go. Može, treba. Ajde. Easy, ovo je fucking easy, let's go. Ajde.
ostali skote, zdaj kot vedno, itak že poznate trening. Leg extensions, imamo 4 drop sete in potem imamo goblin squats in potem gremo na tisti poševni skot in danes bomo tudi kalpse trenirali. Kje si? Snemalec? Oj, kaj boš šel ven pali ali? Kje si? Tam se parkira, pa gremo od, Tu sem. V kakšni situaciji pay-per-view King? Situacija? Po dolgem... A povej, da snemaš ragazzo, da pozdravim moje navijače. Vrnil se je pay-per-view King, zdaj naj bo zanimivo, malo sem prišel pojesti s temi piščanci tukaj. Piščanci, malo piščanca, ono. Ni hrustljavi piščanec, od Kitajcev, je najboljši, ali okej, ajde. V glavnem, to je ta štirijo, ko se reče. Quattro. Jinx. Vali, pay-per-view King in pošast. A kaj, jaz in Vali nismo pošasti. Albanska pošast. Ne. Ti si na nogometnem igrišču, Jaz sem... Vali je na majhnem nogometnem igrišču. Jaz sem to i posle. Kaj praviš, Rob? Kaj če me zaostri, kaj praviš? To je bila dobra ideja. V glavnem čakamo na hrano, naročili smo... Koliko smo naročili? 14 izdelkov. Kje piše? Se vidi. Enih 53 €. Ma to je komaj prva runda. Jaz se šparam. Leo se tu i neki špara. Leo se špara. Ja, to je zdaj komaj prva runda, ker nismo valjda imamo vsaj 3 runde, vsaj. Ne, vsaj dve. First round, zdaj čakamo, da to zavibrira in pol pokažemo, ko je hrana. Zakaj ta muzika? Dobra. Tam ne, čakaj. Kako je ta opi burger? To je moj. Pred moj. Kaj si ti šel v snack bar, misliš, okej? Zdo si upa sploh hecat. Jako vidio pay-per-view Kinga. Vali dobil svojo 3-tedensko plačo, zadovoljen. Malo zamudo. Malo za zamudo, ampak... Ampak je. Ampak zato so 2 meknakca več. Ko ja? Zdaj si vam to jaz malo za čas. Eat this shit, first round, let's go. V glavnem, kaj sem imel ta? Don Juan burger. Don Juan, potem sem imel en wrap, velike pomfrije, veliko kolo, velik shake in 9 spicy meknakcev. Leo, koliko smo rekli, da je to cirka? Za njega Ja, cirka 2500. cirka 2500. In sem kar poln, Da imamo vsaj 3 runde, vsaj. ampak bo še, fiks. Še malo bom zdaj pauzirali in pol gremo še. Kaj si ti imel? Jaz sem imel 9 trakcev, velik pomfri, Coca-Colo, McSandy Deluxe, Don Juan. In mislim, da je to, skratka, jaz imam... Bravo, Ja, pač sladoled. In jaz imam 2490, tako da. Oh my god. Izvali Rob. Tvoje A ledeniče. no, človek. Kaj je to? Pa to lahko oni spijo, ali da je zdarilo in da človek. Rob, kaj je to? Slovensko jabolko. Kaži, dej. Koliko je tega, tipo deci? Mo.
Leo, na koliko kalorij smo zdaj? Cheesecake in kaj je to? To je McFlurry Kit Kat. 3000. Če ne, mogoče celo več. Kaj lahko samo to probam. Kaj je boljši kot Triglavski? Ja. Ne. Ne. Fuck no. Ampak... Baš ne. Oh, fuck. Ne, nisem tega posnel. Ne, si ni čudo. A minuta tam. Lepo. Folk, jaz ne morem dihat. Ne, pač jaz ne morem dihat. Imamo vsaj 3 runde, vsaj. Koliko smo rekli, da je bilo to, Leo? 3100. O, 2650. Jaz ne morem dihat. Ampak dobro, to je dosti. Ja. Glede na to, da sem skozi dan pojedel skoraj 1500 kalorij, ga je, veš, malo. zdrave hrane, torej volume food. It's alright, but I can't fucking breathe. Kaj že snemaš? Ne. Ok, pol snemaš. V glavnem, koliko smo na koncu pojedli? Jaz koliko sem pojedel? 3 urja 100, 3 urja 200. 3 urja 100. Da dobro, vse v redu. Pač, ampak zdaj sem tako cool. Ne bi mogel nič več pojesti, ampak sem cool. Ni ono, da ne morem dihati. Ti si imel cheesecake, ne, 3 urja 400. Ker je cheesecake 3 urja 400. Pravo vprašanje je, zakaj Leo ve tako dobro, koliko imajo stvari v McDonald'su kalorije. Ti bi vse na pamet, no. In Leo, ti si pojedel? 2700. 2700, dobre, 2700. Top shit. Top shit. Cheat meal. Sem pojedel toliko, sem užival v njemu. Kdaj sem nazaj imel cheat meal? 3 mesece nazaj, po mojem. Tako da sem užival v tem cheat mealu nekaj nerealno. Še veliko takšnih videov pričakujte. Prej ali slej 10K. Pay-per-view. Dej pay-per-view, ja. 10K, bom tudi jaz prišel. Bom jaz pokazal Maxu, zakaj sem jaz king. Pay-per-view king bo za 10K challenge prišel z nami. Jaz upam, da vam je bil ta cheat meal day, leg day, crazy video všeč. Spusti like, comment, share, če ti je video bil všeč in če še nisi, klikni subscribe, join the family and help us on our road to 10K followers. Hvala Leotu, hvala Robu za video, hvala najjačem snemalcu, da je snemal. Ti pa bil danes neki živčen, ali dobro, ajde. Dubu je plačal z mančo. Če gledate ta video v sredo, se vidimo v naslednjo sredo ob 6. Peace.